Ah, that was excellent. When I clenched it, you took your fingers away. You were right to do that. Oh, my God! Mr. Pewterschmidt, you're having an affair? Ew! No, this is my sister. Ew! No, I'm impotent. Ew! I mean, she looked at me while I did it to myself. Ew! I mean, she's a man. Ew! We need more E's and W's down here now! We're trying! We're running out of letters! Just turn the M's upside down and send them down here! You can't just do that! There's a lot of paperwork before you I don't care! I'll take the heat! Just turn them over and send them down! Someone who might understand how you feel. Hey, how you doing? First day being pink? Yeah? Welcome to hell. Nervous. In local news, there was a hit and run by a drunk driver today at Quahog Park. 2 children are missing. I was just there. Aš kiečiausias. Taip. Inkstijų. Prisiminti savo pirmasis aukščiausias lygos rungtynes su tėčiu. Dieve, branginsiu jį amžinai. Ei, Liurbi, keičiu šį kamuoliuką į tavo lazdą. Gerai. Ko pasimokei? Nuostabu, ko blogo. Tiesą pasakius, nutinka ir gerų dalykų. O, Jenny. Jenny. Taip, Jenny, nesiliauk. O, Richardai, Jenny. Tavo komiška laida suteikė malonumo milijonams. Ir kokia daili subinė. Netiesa, ginklai, gerai. Ar žinot, kad Jėzus ir Mozė nugalėjo romėnus su šautuvais? Abu labai sirgom, ar ne, brangioji? Sirgom siaubingai. Abiem buvo po 14, buvo žiema, klaikiai persišaldėm. Taip, man buvo itin blogai. Iš nosies varvėjo baisios gleivės, o kiti vaikai buvo labai bjaurūs. Labai mane užgauliojo, vadino mane gaidžiu, mušė ir kišo į subinę kankorėžius. Tai buvo labai blogi laikai buvo. Oi, blogi laikai. Eikš, mergaitė. Atsiprašau, man pasirodė, kad kvepia sausainiais. Tikrai kvepia sausai, Dieve. Ji nusibesdėjo man į gerklę. I was brought up on the streets, no moms and dads. I had to fend for myself with my own 2 hands. But today I'm hurt, and I'll tell you why. I got a hangnail. Hanging from my cuticle, a hangnail. It ain't beautiful. It hurts like a bitch that I did last night. Hey, Chris. Labas, Krisai, ką darai? Drėpsiu ir kaifuoju nuo to draugelio. Ei, tėvai, duok man babkių. Kažkoks loseris ant manęs važiuoja ir varo ant mano manatkį. Man reikia tokio seksovo stiliaus. Na, svarbu, kad bandėjai, sūnau. Brangus dienorašti, aukso puodas.